Đakovica je dobila manastir Uspenja Presvete Bogorodice. U manastir je preimenovana istoimena crkva, podignuta na temeljima porušene. Preimenovanje su obavili mitropolita Amfilohije i vladika Teodosije. Nakon liturgije u Novom manastiru venčalo se dvoje Srba, sa Kosova i iz Hrvatske. Valentina Pitolić iz Leška i Željko Tarbuk iz Medačkog džepa. Mi smo se sreli posle 1999. godine i njegov otac, koji nikada nije bio na Kosovu i Metohiji, rekao je da bi voleo da se venčamo na Kosovu i Metohiji. Željko je poželio da tu budu Dečani, ali i Božja promisao htjela je da to bude upravo ovde. U konaku manastira u Đakovici živi 5 žena. One nisu napuštale ovaj grad. Sa komšijama nemaju problema, niti kontakata. Ne izlazimo van, ne. 13. godina kako ne izlazimo. Kada imaju prilike, poput današnje, manastir grupno posete i Srbi koji su nekada živjeli u Đakovici. Oko eventualnog povratka oni kažu. To bi bilo, ja mislim, većina naša želja. Kad bi bila ta situacija. Da li je moguće? Sad, momentalno... Ja mislim sad ovo stanje, jer dolazimo već unazad nekoliko godina. Malo je teže, uvijek smo imali problema. Liturgiji u Đakovici prisustvovao je i komandant KFOR-a Erhard Drevs. Crkvu u Đakovici stalno obezbeđuje kosovska policija. Međutim, kada smo izašli da snimamo kako Đakovica danas izgleda, kamermanom RTS-a prišao je izvesni muškarac u civilu sa kamerom, fotoaparatom i radiostanicom u ruci. Rekao je da se vratimo u crkvu. Policija nekoliko metara dalje nije reagovala. U jednom trenutku ista osoba je stavila ruku na objektiv naše kamere.